Azamаттар туғандар алдыңыздарыңызға біздің айтамыз. 5000 рубль қосымшасы менен жиынтығында 7000 рубль. Söngme. Sancar atından atı. Sancar gel koy. Azovka geliniz. Tazap geldi. Hazır ilastın yok mu? Hurmatlı tuğanlar. Hazır. Daha bir jıl aylanıp keşke alıp gelelim. İlyas Kostu'nun atından 100 dolar. 10 bin ruble taşni 10 bin ruble. 5000, 2000, 7000. 5000 ruble soyelerin atından 2000 ruble koşumça ulan bıraktın atından. Sancar duanı ver. Amin. Koşaya kamenen Rüstem Akan berip жатқан toylары esen өткөрсүн. Эмне жакшы ойлор болсо баарына жетип ага үй билен өмүрүн берсин. Калган жамаатка да ийгилик, ыйманыбыз менен өзүбүздүн экенин айтайлы. Аллаху акбар. Koşumça mı? Gitti уже, gitti. Giyin kişiler lazım. Hurmat tuttuğunlar 10 bin grubuna. Koşal bilen Rustam'dım, Zosu, Kırgızistan'dan. Sayızaka tekerem taşla peresin. Sayızaka tekerem taşla peres. Jigitler, akaz bir tekerem kesinde bunu ortağa taşla pereli. 15 bin ay. Teleske kap gelin. Teleske kalıp gelgenge, giyin kalıp gelgenge teker etip 15 bin rubel. Sen giyin kişiler, koşay. 15 binden giyin daha bakanı seyli orkanı şokalı vurtmalı. Baha. Selamun aleyküm Dodaro, Aka. Hama kasa خوش آمده. من امروز ما هم کسا در بچکشی برادران ترگیز اشتراک داریم. من باتی چوانداز از فشار حساب دهه اسکیچ از بانام چمپیون حلال کرد. آبی پروردگارو شوق آمده سلامت به چیزان فرزند رسه. پروردگار برادر ما رستما عمری فرزندش دراز گردانا. چه آرزوی امیدی داره پروردگار به امید آرزوش است. آمین الله اکبر. Hazır aylanıp teleşkini alıp gelgenge 15 bin sorun. Ya bakıt çık. Assalamu alaikum. Жалпы жамаат хош келипсиздер Аллахка. Амин. Тапқан туғандарга Кудайым береке берсин. Үйүңөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрө бергиле. Амин. Ya normal neken bana butum. Kaçacak normal. Normal. O nemeyin boşaltın. Taşsın boşalt. Aylanıp gel bu şeye gel. Aylanıp gel uşağa taşlasınlar aşağıdaysa. Hepsi bu 9 bin rubel. Aylan şey. Kana jigitler Şam'dayız. Şam'dagılar oyun kızıp bara jatat. Negizgi atlar, negizgi ballanlar urtodo.
Hazırkimdeki maylanıp Uvaxta taxtına sabit kelişkanın altına alıp kele turgan bolsa, jalpı jıйынтыгында 9.000 rubl fondunun prezident iyesi olastı. Japalaqtıq Azamat kelişkanın astına gelip koz. Japalaqtıq Azamat kelişkanı gelip koz. Azamat bol kendi gözükme oturuyor. Ona neme olup al. Vaxtaka Mehmet Ali. Arasbek Mirza, mingin atın. Zeydi. Gel ama. Batayırız, gelin. Ya aşağı gel, aşağı gel. Bir yak geldi bu. Baktakaz. Dure. Dure aşağı gel. Aşağı gel. Ya bir de adam. Kimisine ver. Ver ama kim o kim? Kesin bu şu. Ya ay. Adam gelip kaldı nerede? Gel topla ay atam. Tamam döşenge. Stop. Stop. Adam var. Vakta gelin. Stop. Hakan 5 lira. Gel bak. Bir caynamaz 5 lira. Dur caynamaz alıp gelin. Yok hazır. Hazır gelişi, hazır aylanıp gelişi. Hazır aylanıp gelişi 5.000 rubl. Vaktaga. Mümkünçülük olsa bu yerge apket taşlap verirse el görsün. Ekim 5.000'din üstüne taş ağabey'in atından 2.000 koşumça. Prizoy fond. Gel ama, batı öğretmez. Жақын ақтарма. Allah razı olsun. Hormatlı туғандар, уважаемые братья, призовой фонд составляет 5000 рублей, а также сверху 2000 рублей добавляется от нашего брата Паша. Вот, Черкиной. Сульяныға стоп. Al kerimizler beri. Maşallah Sancar Polman. Taştoya kırma calga. Daniyar aga. Argunova Daniyar. Gel Nurmeyka. Daniyar aga veririz. Nurmeyka. Kaç tura? Şöyle aşırma. Yok. Ver Sancar. Sancar ver.
Sanyaraka dairden giyinki. Sen dairden az Sanyaraka'ya. Sanyarak'a giyin kulaka. Ya bütün taşlar koyuyorlar. Buraka, jerike taşla beraka. Al, keleşke kalkıp taşlayın 5 bin sorun. Sancar, ana Sancar. Bakın Sancar Mirza. Tabircanım. Allah razı olsun efendim. Sevgen, yarışın eşine bana hükmetsin. İyilik ona. Malades, başa geçsine de aratmaz. Allah razı olsun, amin. Salih değil. Buna görümüzler çekittir. Aylandırıp gelgen 5 bin rubl. Aylandırıp keleşke alıp gelgen 5 bin rubl. Buna gel. Ağzım atlatma, ne kimin daha? Soruyor. 5 bin üstüne Cepalak'ta Azamat Palvan'dan atından daha 2 bin koşuldu. Opsu cihintiri 7 bin rubl. Götürgüle balvanlar, ap çıkanlar, jetintay, üstüne yekin koyuna koşup atar. Daha kalağında olsa gel koşularına patağıladı. Buna gel, jeti kara oldu, jeti karada yekin koy koşulara buna gel. Atayımda kara uzakta atayın gel, buna kulak böyle oldu de. Kırgızistan'da 2 dost, bir yerde 2 dost. Şu dostlar skor peşte. Buna gel, ap çıkanlar, jetintay oldu da. Yekin koy, yekin buka koşularda da buna gel. Buna gel, kanday sorma oldu de. Ana. Götür çocuklar. Götür. Noruz. Noruz beka gelip olsun. Noruz. Ya akurat nakır. O çekime cirikte sandağlar. Kimden aldılar mı? Hula öldü. İyi söyle kullanıyor. Fay. Ya Sancar. Üstüne Kanday oldu bergel he. Azamat Mirza'nın adından koşumça 2. Cihitiri 7 bin. Oha. Kanday oldu ne koydu? Ne koydu günde? Keleşke alıp geldi. Kanday oldu. Çakşı oldu. Üstüne 2 koy koşuldu. Kaçıncı sorun? İkinci sorun. Kaç oldu? 8. Verdim biz ata. Kesin oldu, vermek de oldu. Ne var? Ne? Altı yapalım. Yürümek geldi adam koydu. Selamat
Eslem aka, beri bastırsanız. Rustam'dan 1986 yılında klaslaşlarının atından, Karaoğulcanlıklardan atından 15 bin lira. Ya Nurbe aka, ya Nurbe aka. Ya Nurbe aka. Ya aytmaysiz bunu hani. Ana alıp kelgen insanlar kelişten aylandı. 15 vurumu Rustam'dan 1986 Ana. yılında Karaoğulcanlık dostlarının atından. Klaslaşlarının atından. Koçetin Karag'la Gökbörü bu hasta taşta yaptırgan Murat kanday oldu? Kança? Kança? Ha maşallah maşallah. Maşallah. Dileyen gücün yetmesin. Yes. Rıza Cugurçileri. Ya attım başım koy versen yetil. Attı koyuyor ayda yer. Özcügül. Piyali, keşke piyali. Namusun uşlar. Evet. Ayımı satmayayım. Özü satır mı? Oşalay satmayayım. Sonra gel. Ya ona çıkın he. Ya çıkın. Çıkın ana. Ya çıkın deyim. Assalamu alaikum cemaat. Koşoy. Rustam. Rustam. Qanday oy tilek bilen kulak berip oturgan cemaatty çogultup. Birge maksаттарга жеткиле. Калган жамаат ынтымагыңар үзүлбөө үчүн токтолуп алсак да. Rahmat, özünüz de aman bolun, saatiniz de aman bolsun. İslam Beyli degan at menen. Bir jay namaz yurtmasın oğlum. Karaoğulcan'ın mıhtı patriotu, sport komiteti, jana Menen Sadir Kokşop жақын достордон болуп жүрө бергиле. Жылда ушундай майра көткөрө бергиле. Кыргыздардын керек болсо бүт бар калгандарга жол келе салып, алып келип чаптырып жөнөтө турган акыл ажептер. Рахмат ушу келген балдарга баарыңарга рахмат, ишиңер жүрүшө берсин. Аман болалы, ар дайым ушундай ат үстүндө ат жалында ойноп жүрө берели. Момин олну хак бар, балача. toy eylemine söz verelim tuğanlar. Duanı qanchalik ko'p yaxshi deb manavi Karaoğulcan aqsaqalisi deb atayib qo'ysin. Karaoğulcanlar altın başınlar aman bolsun. Ata balıstan kalan şehirden Terget aldın jaylosu men Karaoğulcanın jaylosu çok ulaqsa. Doğru Karamazar'ın başında. Karamazar'da жақсы bilет. Ошон үчүн баарыбыз бүгүнкү болуп бирге жүрөбүз бу жерде. Баарыңар ушунчалык убакытты берип сүйүндүңөр, акырында иниме топкой мага да улак бердиңер. Аллах разы болсун. Ушу эки балага биринчи оокатын жатып жакшы дуа кылдым эле. Дагы бир дуа
Бұл дайыма біздің сүйген, біз үшін жарату лақшылықпен Аллахқа мақтаулар болсын. Дайыма алтын башымыз аман болсын. Қайерде жүрбейлі, адыр батқа қалшап тығылып жығылмайлы. Еш уақытта улақтың үстінде жығылмайлы, еш жеріңіз еш нәрсе болмасын, орылмасын. Дайыма Аллах бізді сақтасын, барыңар сақтасын. Ата-ана Гүлтуғанарды мен сөйлеген чынығыр қырғыздың жігіттерін. Улақты кейін қаншыралау кейін ажыға. Не алып отырады? Tulpar attığı. Tulpar attığı. Алған жаматтар қандай есен аман үйден жырғап келсеңер сонда үйге жете алмайды. Улақты кім алады? Балдар баруы? Үшінші ойынға деп жақсы қатағыр жақсы дуа береді. Бүгінгі айтылған қалу тілектер осылар бары ошо Рустам менен Кошойго бала чакасына туугандырууна түспеген болсун. Ар дайым үйлөрдө береке болсун. Ынтымакта жүрөсүңөр. Силерге да бекем ден соолук Акка менен Курманбектей. Уши жалпы жамаат баарыңарда жакшы жете алгыла, эсен аман. Ушу Рустам менен Кошойго капа болбой кемчилик болсо, кечирип Yaşlı Hüseyin Burak'a gelin sorunuzdan bakın. Gel. Bugünkü vakti krasap çıkıyor. Жамаат Кошой мен Рустамга Алла разы болсун. Шунча ойын өстүрүп берип атат. Көктем балдарга узак ой бербесин. Палбандардай күчтүү балдардан болуп өссүн. Калган жалпы жамаат баарыңарга шийгерге ийгилик, жаман үйгө жетип алгыла. Атырақ сөйлeyecek. Ağalar жоқтан қойған ақсақалдар болса айтыңыздар. Ondan gelişince kıldık. Allah razı olsun. Var razı olsun. Var razı Geçlere gidip getirip tuğanlar razı olunuzlar. Bolgon derseler, bolgon emosiyalar uşulmak içinde kalsın. Az raytlar. Tinçilik olsun, barınlar жақсы көрөбүз. At üstündeki emosiyalar bu spor spordan düşünüyoruz. Biz razıyız jigitler sizlerge. Allah razı olsun tuğanlar. Şu alıstan жақында келиңиздер, келген адамыңыздарга разы болуңуздар. Biz razıyız. Анча-мынча нерсе мареке кемчиликсиз өтпөйт экен туугандар. Анча-мынча бирибизге катып кетирип койгон болсок, ушул жерде кечирим сурайбыз туугандар. Анча-мынча өтүп кеткен нерсе ушу поля үстүндө калсын. Биз эр жигитпиз. Бул улакты даңазалап көтөрөйлү. Мен билем ушул биздин буналар бала чакаларыбызга, анын бала чакаларына урпак калып калтырып, таза бирибизге мамиле кылганга аракет кылайлы туугандар. Allah razı olsun, ayabайсыз, жақсы ойын көргөздүңүздөр, эсен аман жетип алыңыздар, ар дайым ушундай үйлөрүңүздөрдө ушундай тойлор болсун, көпкө ушундай кыргыздын салтын мындан ары бийик таңазалап жүрө берели, чоң рахмат. Hacıken çok top. Hacıken geliniz. Hacıken geliniz. Hacıken geliniz. Gelin beraka gelin. Gelin beri. Atınız gelin. Hacıken benim daha daha 5 kez yaşarıp koydunuz zaten. Razı olun sizden de. Yani burada evlerin olmasa Allah'dan bol jatta bolsa Allah'dan bol jatta, bol otura bolsa Allah'dan gana olur. Allah Teala iki dünya baktığımızda Peygamber sallallahu sebepini gösterdikken barımızda Allah Teala Müslüman kılıp yarattı. Bizi жақсы көрген belgisi ушуда аттын üstünde bilgisi koydu. Çanağa kütörde аттарды başı gizip koydu. Bu Allah Teala жақсы көрген belgisi. Bu bizdin saltımız. Oşundayla bu bayağı şeytan деген düşmanımız var. Biri-birimizге eç kaçan düşman emesiz. Hakikatta şeytan düşman. Сол bizden daha açamça menden kemçilik geçti. Sonra geçirip olsa en жаман адам toydu sızılan adamdı. Сол mende her şey öyle. Ben bilmez. Binde kemçilik yok. Mende kemçilik yok. Amin. İyi ki de şeytan odasına geldik.
Туғандар улақты кімге өткөріп береміз? Туғандар, bir minutқа біреуді қолды қостап көргеніңіздерге рахмат. Анау үшін жерде қызмет қылған біздің жалпы Қошойдың бір туғандары, ағалары, жеңгелері, ежелері, кім білсін достары барлығына рахмат. Келіп үшін жерден біз күтпегенден де ашықша соғының қосып, көзіне салымын қосқан біздің ағалар аман болыңыздар, бар болыңыздар. Таласқанын сый болсын. Шындай жақсылықтың үстінде бұл көкбөрі қырғыздың чынығы жүзін көргізе тұрған қырғыздың кім екендігін дәлелдей тұрған ойынды жоғалтпау үшін жерде жан беріп, қан беріп жүресіздер. Таласқаныңыздар сый болып, жақсылықтың үстінде жүреріңіздер. Ана көңір, бүгінгі айтылған халық тілек дуалары қабыл болсын. Аллах тағалам сілерге, жана сілердің үй білемірге жақсылықтарды, екі үйдені бақытты болуқтарды берсін. Мұндай улақтар болған емес, Құдайға шүгір бүгін айбай жоғарғы деңгейлі шынығы өзіңіздің парызы, инсандық парызыңарды, қарызыңарды атқарып, салтымыз улап жатасыңдар. Жашауырда жақсылық болып, ешқашан жамандық болмай, сондай елдің батасын, дуасын алған мықты инсандардан болуға. Амин. Амин.